Sunrise guys, how are you guys? Welcome back to my channel. I'm with Josie. I'm a storyteller and Christmas in life. Madita bengole na show yenina. Manje sikaqine unenkinga enzeke empilweni yakho ngakhona ukushare the next person inbox yakho TikTok ngizokuthumela inamba la uzorecorda on story sakho mina ngiza lenhle bona uzele indaba then ngize ngapha ngizothulela story sakho balaleleni bethu nenibona bafile advices for udire jwang. Ngibhalela usisi la. Istory sasisi sibhlungu and involve ingane. Okay, story time. Usisi uthi awushoze mina angisiwa ngapha eSouth Africa. Ngivela from the neighboring country and awushoze impilo yami ihlakahla sitheke boss yakhe. Uthi mina ngingafundanga angisila amantombazana la afundile so ngadle ngasikithi impilo be difficult because very phela kahorekisa sometimes asenze imali and then like who survive yabona so mina ngathi you know what ngixoxa kamo illegally so ngizoza ngapha eSouth Africa uthi ngizoza ngapha eSouth Africa and ngizofuna umsebenzi umuntu uzongithola umsebenzi at least angizamele amaphepha ora awushozi kube ukuthi angifika ngapha bathi no uyakhona uapplyela amanye amaphepha azokuvumela ukuthi ube ngapha eCountry temporary so uthi hayi apply kube nentombazana engihamba nayo ngiapply sithole lawo maphepha ke uthi masithola amaphepha awushozi la ukuthi kube ngathi sivakashile for isikhashana hayi or awushozi he ribe mu marketing or batla umsebenzi awushozi akakela isikolo angina matric certificate uthi hayi kube nenye intombazana avele like eKoskota campaign or sifikile kuMaskota camp plus ngathola khona ishelter ukuthi sihlale khona ke uthi kube intombazana kwenye iSkota camp athi kunenye iplaza emaplazini kule farm kunomunye umlungu ufuna abantu abazosebenza yabona so if you're interested asambeni kusasekuseni and then kuzophuma kuyuthandathola kantathu na or awushozi sihambe ke the following day ekseni or awushozi rifihla koplazini vele umlungu ufuna abantu akabheki experience akabheki anything or awushozi kube ukuthi ngithola umsebenzi kanjalo ke siyasebenza ribereka koplazini sisebenze ke uthi awushozi sisebenza khona le la sihlala khona ukuthi kuba ukuthi work koGumbong meaning ukuthi la ko farming kuna laba bakhe like ama imikhukhu like ama room nyana ukuthi bahlala lapho ukuthi avoid to travel ekseni nasentambama uthi hayi vele ngisithatha amabhek wethu awushozi redula koGumbong uthi sisebenze lapho awushozi sisebenze imali it was not enough but bengikhona ukuthumela ekhaya hayi sebenze nami sengiyahlambuluka phela sengiyahlabolugha sengiyageza sengiba muhle even though sisebenza elangeni go-perform every day sisebenza Monday to Saturday Sunday asisebenzi ola awushozi ayisisebenze umlungu ube umuntu right like sometimes izinto mazi enough yakhona ukusipha like kube umlungu laba kungabe nabelungu laba like apartheid kithi kube umuntu uthi uyasupporta uyasencourage ukuthi sisebenze khona reach target masingareach target warifani 100 rand bophilunyana bobojwa awushozi ningi appreciate because la ngivela khona bekunzima uthi hayi sisebenze ke ku plant ko farming emaplazini sisebenze izinto bezisebenza ngazo kube isikhathi ukuthi ze harvestiwe ke so eplazini baba harvester meaning ukuthi if ever let's say iplazi idila ngamazambane or ngombila or kali orange or whatever the case might be abona uthi ya harvestiwe then qala go suswa yonke indawo and then go prepare la iland ukuthi bazotshala something else then kuleso sikhathi like we wait for 2 to 3 months ukuthi siphinde sisebenze kuphuma ukuthi ulinda lapho koGumbong abakuqoshi but wazi ukuthi awusana income so ufanele ukuthi uzibhekelele sometimes if ever umlungu like unobuntu uyakhona ukuthi akalime ifama enye like seduze like totally ifama yamazambane maybe kunale fama ya something lettuce or ya cabbage or yani go next door bayakhona ukuthi babolekisane if kungalu yashota bacele laba basala lapha abangayi emakhaya ukuthi hamba noncedisa ngale nizobuye sizonifonela nibuye ngapho uthi into yenzakalayo ke hayi awushozi kube ukuthi leso sikhathi ke sekuharvestiwe awusanambereko ba prepare iland ukuthi bazotshala something else uthi awusiyo sihlale first month sihlale masihlala
one time siyaphuma vele koplazini ratsamaya ronyaka disho thenga like icruzanyana vele uthi it's a distance la siyakhona endleleni ukuthi siyohike hayi masihamba sarazama geographical route uyako farm umlungu vele amasipho siyaphi sithi siyofuna ukuthenga ukroza asigibeze athi ngigibele ngaphambili ngigibele ngaphambili awushozi angibuza ukuthi ngibuya kuphi hayi sicoce vele athi hayi man ihelp yami yasendlini main house la ifama ehlala khona igugile so like nezinye izinto abasafuna ukuthi azenze because of old age so am I willing ukuthi ngize ngizoncedisa but angeke ngithole le mali engihola ko angisebenza emasimini izoba yincane kunale ngithola emasimini because soba yi2 noba ngi-assistant uthi hayi ngingali because ayikho income engenayo ngeleso sikhathi ngingali athi okay kusasa ekseni ukhuphuke ke uhle kotseleni bese ngizokulanda ke ngiyuse endlini ngithi hayi ekseni vele ngikhuphuka vele eze vele umlungu azongilanda ke alande mina ngiyi-1 and that awusithuza kufihla konhlungu angintroduce kumama angintroduce kumfazi wakhe ke and then atshele ke usisi lo sebenza lapho ukuthi hayi nangu uzomncedisa because asafuna ukuthi abasafuna ukuthi nabasafuna ukuthi asebenze like isikhathi eside bathi we made up for the longest time so bamjwayele phela bona so abafuna ukumekela but abafuna futhi umstrain hayi umama kube ngathi supervisor kimi ke ngikhomba umsebenzi rebereke awushozi rebereke umama ukhulu uright asomuthola ithele abelungu laba vele ba right uthi awushozi masisi usebenza so lokuthi like ile season ya hore kimanyalo uthi umlungu lo like ifamu yakhe yinhle like yinhle igreen like yinhle kunemitheni or like kiplasa eleng sharp so lo mlungu lo like ka wedding season uhosta imishado if you afuna ukubooka for umshado kuplazini yahahela like kuza belungu kaningi bayeza ke bazoyenzela imishado khona so uwenze ukuthi leso sikhathi mina ngiza lapho bokole season yamanyalo so umlungu umfana wakhe bekazoshada so they were preparing for umshado ka the son hayi vele bangibriefeke ukuthi uzoba nemishado makuzoba nemishado bazocela one of the ladies lebengihamba naye ngimcele ukuthi ngesikhathi somshado azoba khona naye assistant and sizoba 3 umama yimi then the lady hayi okay sharp but bazongitshela ukuthi ugelelo nomunye ngimbize nini so for now it's me no mama what else was irabereka scrap amaboto or scrap the window siwasha market uthi siya sebenza awusuthi like awunana ko rotodula umsebenzi eminingi fanele siprepare indawo uthi siya clean awusuthi ababona more details more lining the tile athi si clean ka toothbrush uthi siya clean ayikho indawo esingayi clean uthi si clean yonke indawo siya clean siya scrap the whole day uthi mama lo the way sisebenze ngakhona the old lady astreneke kusagugile astreneke aqale agoli awuthozi usisi umama bekakhala vele ngezandla zakhe ukuthi siya cramp and daruha wona so aqale vele abe experience le nkinga hayi ubaba athi you know what sizothi umama uDoli ngizokupha ileave thatha ileave uhambe edokteni hlala ekhaya then uzobuya after a month then sibona ukuthi uzakupholile na hayi umama ajabule because of umama naye akusumuntu wangapha umuntu wangaphandle ajabule athi ukhale ke baxotsamaya kobona bana bona ilixholo zakhe umama umdala ngaba kuboma 70 late 60s early 70s hayi vele umama abhaka izinto sokusele mina nge1 okay she was training me the whole time ngiyazi ukuthi fanele ngiyenzeni ngingayenzini hayi abhaka izinto zakhe umama hayi umlungu vele amthathe vele amkhaphe kodrobhong ayanamela kusale mina ngi1 Mlungu makabuya ngibuza umlungu ngoba sengisele ngi1 ngimbiza usisi na sizosebenza athi no for now right mawe1 izinto eziningi siyazazi umsebenzi omningi sifuna ukuphushile so now kusele ama minor things so asimdingi okwamanje sizombiza kweminye imishado okay sharp awusizi I know kuseni mangivona ngenzani emini ngenzani ngiyawazi umsebenzi wami akesana problem hayi ngisebenze awusizi vele manje imali sebayidoublesha because sengihola yaka mama nayami mali bengihola ko plazini ayisalikana le ekihola ngona no ngihola imali ecavile washo sengikhona ukuthumela imali ekhaya boma 3000 life is life ngisenga enjoy nami ukubeleka ko kitchening sengi enjoy kahle because sengibajwayele yabona
Usisi uthi hayi sifikeke isikhathi sokuthi umfana wakhe eze endaweni cause because ushadela koplasini yapapa gaga or awusozi afike nabangani bakhe ne fiance yakhe nama friends and family members of gafiance. Hayi bafika kube yimi yadinazela amakofi abafuna lokho amafuna amajuice abafuna utshwala abafuna ini ngiyadinazela. Hayi vele introduce ukuthi ngiyobani ngimele umama uyagula vele atshele like ifamily ifikayo ukuthi bangamangali ngimusha if ngenza amaphutha like bangangithethisi izinto ezinjalo. Hayi kube ukuthi ngibona ukuthi hayi manje le family ngathi ifamily right or awushozi ayibahambe ke but bazobuya the following weekend bazoyenza I forgot to do it. Bazoyenza abelungu abazoshada bayahlangana for dinner before the wedding. Yabona nabayenza rehearsal dinner. Bahlangana before the wedding uzodliwa kuzocelebratewa ama families wethu. Uthi hayi bangitsheleke bangitshela ukuthi bahire i-catering company izosetha everything baletha nokudla. Mina the only thing bazongifunela ukuthi after i-catering company sehambile ize ngizowasha ama-glasses ngibusele everything in place. Good. Alilo langa ngivuka ekseni clinic phethe uklina ngo shiftele vele catering company yenza izinto zabo vele basethe vele kube kuhle awusithola ukube smart basethe everything and then ngeke mina ke ngibele ngasegumbini la ngihlala ngakhona ke ba face space. Hayi awusoze ngihlale ngalena then umlungu vele umkhulu besimbiza umkhulu angibize athi buya phela masifuna ama drinks utorithella ibaseduze ungabe ngasekamareni uthi angibe khona awusoze ifamily yabelungu like if umuntu umnyango uyimate abakuboni like you are nothing abakuboni nje uyi-robot nje bangayithi go there don't go here come here izinto ezinjalo. Uthi hayi awusoze baqede ke ku rehearsal dinner and then labelungu laba abanye befamily bebababhukhele ngasisekudeni nala nasefamini so bahambe ke kusale vele ama friends ka the groom the son and the son basale baphuza babhema amasigas mina leso sikhathi ke ku kitchen ngihlaswa libana kuyapheka abana bangaphandle and then umkhulu nogogo bahambe vele bayolala. Hayi kusale la vele abafana what awushoza hayi ngiyahlena ngiyaqeda hayi vele abafana laba ama friends ahambe kusale lesana afike kitchen angithola ngisese busy vele ngizabhaka ama glass yabona makafika vele angibuza ukuthi igama lami nebani but bangintroduce lesa sikhathi bafika. Hayi angibuze vele ngimtshele athi awune attitude or also there is nothing I said ngivele ngachaza igama lami ngathula uthi umfana athi ngine attitude uthi ngithule also bona kusekibo it was around 11 p.m. to 12 a.m. leso sikhathi cause umkhulu thize ngashiya indlu yakhe ihlangahlangana even ugogo thize ngashiya indlu yakhe ihlangahlangana ngilale after sengicede everything or awushozi hayi vele umfana vele ezeyini or awushozi like ngimo ustepisi esincane lezi ngibele ngibeka ama glasses uthi umfana antware ka bachiki yakhe ayithware so are unale attitude nengizokukhomba ukuthi abantu abafana nabo ngibayizana. What else was like ikithulile uri manje sengenzeni yabona and ngiyasaba ukuluza umsebenzi lo cause like first month yakhe amoke khola ngichelede eling right engikhona ukuthumela 3000 ekhaya ngisale nami nemali yabona uthi ngithule uri awushoza umshimane lo antware angibuli like angihubule ke ngihlike ngiwe like kule step sengisigibelile uthi ngiwele phansi mangwela phansi athi yawo nenkane uthi like ake wala fathi anamele muhudi anshebela ke direct emehlweni arona lekhange nekuna lenkani uthi awushoze vele ngithi ngiyaxolisa or like ke ngixolise ngisengisabela ukuthi uzongishaya. I'm not thinking ukuthi akangenza anything else besides ukungishaya yabona uthi ngithuki and sesisele sisodwa ukuthulile enabomkhulu balele yabona uthi athi unenkani uthi anjube more like ngithini forehead angikhombela athi unenkani yabona uthi apologize awushozi arkenal khang rn uthuli ngasho kusukuthuli urasela out songazi or awushozi vele ngithule uthi akutula awushozi athi iphinti yakhe ayisekosayiding uthi umuntu angidlwengule there
ngaphakathi e-dining room yakamkhulu nogogo andreport awushozi I didn't even make any sound cause engqondweni nami ngicabanga umsebenzi or awushozi ke mole angiprevent akena boyfriend mo South Africa kunamuntu engithi ngisitshontsha naye uthi angidlwengula ubrothers maceda or anshebe aruna lenkani qothala uthi angikhafulele ahambe uthi ngilelela phayana phansi awushozi puzzled angaze ngitshela ugogo nomkhulu or ngithule uthi into yathila lapho phansi yabe yathi vuka ntombazana vuka qedelela umsebenzi wakho uhamba uye roomini lakho uyolala awushozi continue as if nothing happened ngatlina kafitsa katsamaya ka ko roomong yaka uthi ngene showering ngasikhihle isikhalo uthi ngakhala into ezange ngayikhala ngakhala awushozi the following morning ugogo wangokotela around 9 wathi ngibuye ngizoba yenzela breakfast awushozi ngaye endlini umfana usesekhona uthi awushozi mangifika ngalendlini umfana ukhona sebazenzelile amakofi so they're waiting for me ukuthi ngibayenzele breakfast uthi makangibona athi hi Lydia so lady hi Lydia how was your night or awushozi I act as if nothing happened between us uthi ngibona ukuthi uyayicover up le ndaba yesididi yakafuna ukuthi ngisengicabanga ukutshela abazali hayi ngithi ngithi hayi ngilele right wena athi awulele right hayi ugogo vele angitshela angibonga ugogo wathi yo usebenzile ngizokupha ini extra 1000 rand kule mali sikubhadala yona ngoba like usebenze until ngamatha and bona ukuthi kusikoni kanjani uthi angitshela ukuthi after ngikade wenza breakfast usenzela ukudla uthatha day off lunch ngeke sibelela siyahamba siya ifamily nekibo makoti or awushoza ngezizitsha ngicede obogogo basebelungisa ubrothers Isaac vacation angitshela athi if ever ungatshela umuntu ngizokwaza ngikubulale ngihambe ngiyokugembela le masimini ifamily yakho they won't find your body and they will never know what really happened to you uthi angitshele lawo magama awushoza ori kuutlwe ngare ke bathroom ina le ndi ice cube uthi umzimba wami ulokhe ufreeze ori ke choke ke bethekele tsogore and lo muntu angakwenza lokho and abazali bangamela awushoze vele ngithule vele awuke ahambe vele ayolinda abazali bakhe emotweni abazali babuye bangivalelisa manje ukuthi uzikhelele ulale urest or awushoze the father and the mother came so far beba right bekubalunga ba right abangicabangelayo umuntu uthi hayi awushoze ngisebenze hayi vele ilanga lomshado lifike kube yi-celebration ku-Jaredeng kushadiwe kube monate vele umfana vele ahambe eplazini sikusale mina nogogo nomkhulu ke final yo umuntu emunguqulitsi ngiyabonga hayi ngisebenze ke so isikhathi sokuthi ngale farm sebayaqala bayasebenza umkhulu angibuza athi do you want to still work here or ufuna ukuyela lapho usebenza khona ngicela ukuthi ngisebenza la athi yazini umama makabuya ifuzo ubuya uzobuyela ngale because ngeke ngikhiphe nethu isikhathi eside or fanele ngikhulume nomama athathe ipension wena usala usebenza la uyobala but sizozwa ngayo thank you uthi ayikithabe awusuze ngibona ukuthi at least mangikhona le mali le like ingayenza nezinto ezingakhona ukwakha nasekhaya hayi uthi hayi ngisebenze awusuze 2 months 3 months yafita ake sabona di periods 4 months yadlula uthi awusuze ngibanyana balebo hore ke nale mebhako like nebunu ezikulu so akile pregnant isisu sami azange sibonakale ngikaqala or ngitletse maoto kana tletse di robini ditletse even nesibonu sami bengiqwele bengeke uzombona ukuthi ngipregnant awusuze ngibona ukuthi ngipregnant ke la uthi 4 months idlule 5 months idlule sengiyamuza umuntu uyadlala isimathumbini or awusuze ngizame by all means ukuthi ngiyazicover abelungu bangibona ukuthi ngipregnant because mmereko ukawubadla wabona uthi ngisifihle 7 months seyaqala vele sesiyabonakala sesiba around kahle angijumpisi that much but like ngipregnant ngiyaqala mangisime kakhulu izinyawo zami ziyavuvuka ke ugogo angibona ukuthi ngipregnant angibuza ukuthi Lydia upregnant na uthi ngithi athi awune boyfriend ngapha awushoze ke noro athi okay hi congratulations
hayi awushozi-ke ngale ndaba yakhe ayikhulumile-ke ngikhona ukumngena ngimcela ukuthi hayi mina mani membe ngicela ukuya eklinikhi because ngikhulelwe so angazi nokuthi ngihawufa just nje ngiyageza. Ugogo athi ungabi ne-stress ngizokukhapha mina edokoteni yethu because yabona ukuthi lana amaklinikhi asekudeni. Hamba uzilungisa ngokukhapha uthi asendleleni ngimchazele ugogo ukuthi yazi ngisenkingeni ngizoba nomntwana anginamaphepha mangahamba ngaya ngale angeke ngisakhona ukubuya so bengicela ningi-assiste ngamaphepha uthi hayi umlungu vele like abelebutho awushuthi abelebutho angitshela ukuthi hayi sizoku-assista-ke ukuthi uthole amaphepha but you should know ukuthi fanele ukuthi ubuye uzongisebenzela angifuni ukuthi ungenzele amaphepha then kuphinde ungasabuyi. Uthi ngimcele ngithi nanoma ngihambile ngiyacela lo sisi lo sisebenzana azonginceda for a few weeks ngizobuya ngeke ngihlale ekhaya ngidropa off umntwana then ngiyabuya ngiyawudinga lo msebenzi ningiphethena kahle. Uthi angikhulume naye ugogo vele understand sifike edokoteni check into ukuthi 7 months 3 weeks uthi hayi vele ba-check vele bangi-check nangesona umntwana intombazana ugogo ajabule like angijabuleli I'm excited then bangitshele ne-due date ukuthi ngiyotetaneni ngimtshele ugogo ukuthi ngicela uhamba-ke nge-last week ngicela uhamba if angatetanga. Hayi gogo vele si-understandani nje ukuthi ngahlala ekhaya 3 weeks tops ngeviki lobos-4 ngiyabuya angeke ngihlale a-month ekhaya because I do need i-salary. Gogo sizwani gogatshela umkhulu naye abuya ngicongratulate hayi bangitshela ukuthi ngingasasebenzi nzima ke ngisebenze kahle kodwa awushozi kule last month 8 months yami babeze lo sisi lobe bathi sizobazombiza ukuthi azoncedisa ngizomkhomba umsebenzi hayi vele umkhulu angikhapheke angise kokinamela ngikotenge ke tsamayeke kwele ko hayi ekhaya the following week awushozi ngoba ngari mdima ngikutlola hayi ngiteteke kodwa awushozi ngitete ngimile umntwana ayiwakalana after that ngibe ukuthi ngiyabwe sengisaba ukuthi lo sesingimshengayo emsebenzini wami uzogcina sekuyothatha and now senginamaphepha abelungu bangincedile angeke ngize ngibalede down awushozi isho umntwana ngiphinde ngibuye mangibuya hayi umlungu vele abusele ugele emafambini mina ngisale endlini ngimsebenze awushozi ngiskibereke one day awushozi kile kontrol uthi awushozi umntwana engimzalile umntwana oyimixed uyambona ukuthi akasumuntu omnyama ilaba athi uyabona lamantombazana lawo ayelo yinde nananywele ezifluffy but zedilenkheli umntwana uvele anjalo ngamehla green uthi uyambona ukuthi umntwana umlungu. I didn't want to explain everything ekhaya vele ngateta ngathatha umntwana ngamshila umama ngathi mama mfanele ngibele emsebenzini and yabona nemali ngithumela yona angeke phela sayithola uthi mama am the only thing enajabulela ukuthi rizule kosokolungu asisahlupheki like that. Uthi hayi mangifika ngale akele kombereko awushozi usan abuye ke so to sign Michael abuye hayi abazali bamtshela ukuthi nginomntwana wentombazana yabona so ba busy they want to see pictures of the child ngingaba khona batshela ukuthi iPhone yami ayithathi camera ngijika because ugogo nomkhulu bajabulela ukuthi unomntwana sibafuna ubona umntwana awushozi kuyatsebona abakabona ngone bagobona ngone khona likhulu vele ngingafuni ukuba khomba hayi isikhathi siye umntwana amathi 3 months 6 months sengiright sengijwayele ukuthi ngiyasebenza kodwa awushozi I don't know ukuthi kwayenzakala lelo busuku but uMichael wezakhe wadla kofama ngapi ebusuku makafika bekaphusile leyo langa awushozi wafika ngale ngilala ngakhona abazali bakhe balele fika ngale ngilala ngakhona wakokoda wathi ngivula umnyango or awushozi kabula munyako or abudola atla still ayenza the same thing with awushozi umuntu wangidlungula umntwana wami leso sikhathi beka silabona banaluma 9 months umuntu wangidlungula for the second time. Awushozi ngathula ngoba ukuthi angeke ngize ngikhulume ngidlare ngathula but this time ibe harder for me because of this guy ubona ngathi into ayidiranke yamkhela but uthi yangidla awushozi yangisha for a week uthi after a week bekakhona ikhabo leso sikhathi after a week ubrothers aphinde ayenze the same thing ayenzile kimi angidlungule this time angidlungule but angidlungulele like outside bekahleli ngalapha bahlala khona everandini lapha bemela ngakhona abazali mabalele wavele wangibiza awushozi wantonamisa wadira whatever bada ngoyidira uthi that time awushozi ngezwa ubuhlungu ngathi lo muntu lo most this thing uzoyenza every day is like wona nona ke berekela yena kamili waka upon kore nanya kotsia bana kotsanya ko roba le na o itsa ka mbusho wa go bona uthi awushozi ngisathi ukuthi no what abazali ngiyabatshela
ukuthi this person ungenzeni and it's not the first time. Uthi angilinde ugogo aku-good mood-ke ngimtshele ukuthi gogo umntwana wakho yazi ungidlengulile. Uthi ugogo angibheki athi uthini my son. Uthi ngimtshele ukuthi umntwana wakho ungidlengulile and manje sewuyenza kaningi bangathi into ajawulelayo. Ngimchazela ukuthi wangidlengula nini lela ngangiklina after ithina le noma in-laws wangenzani phansi wathi mangakhuluma uzongibulala hamba ayongcwaba emasimini and ifamily yami ngeke yazi ukuthi kwenzekeni kimi. Uthi ugogo ambize gogo makambiza ambuze umfana vele or awusuzi anroge ambize ka dikafere ambize ka mpia ambize ka tshweni a re kenagana gore a ka robala le nna ke eng or awusuzi motho anroge in front of abazali uthi like anyenyefatshe awusuzi anroge uthi ngithule uthi ngitshela ugogo ngithi gogo ngihleli lana ngisebenza ke wangibona nginomuntu esumfana na gogo athi I don't know. Uthi ngithi umntwana wakho ungidlengulile and ungidlengulweni kakhe ngize ngaba pregnant ingane le enginayo ngishekhaya ingane yomntwana wakho. Uthi baphike bale ure ugogo nomkhulu bame nomntwana wabo uthi thina sibantu sibalungu ikhala yethu ayifani ena ngeke izihlangane. Awushozi kinse phone yakhe ngibabonise snap samwana. Uthi ngibona ukuthi ugogo can see ukuthi ngikhuluma iqiniso but umkhulu was like nah ningaba abelungulana abamafamini haza ngikuthi emini ngihlangana le masimini ngenza izinto zenu asimntwana wami awushozi tsatsile ubangitshela ukuthi kusasa ekseni pack your things and leave. Uthi ngibatshela ukuthi no problem ngizohamba uthi awushozi ngibhake everything elenyaka ngibhake everything while crying ngibhake yonke into mlunga kokode vele abe rough vele umkhulu kokoko athi buyangikhaphi awushozi umkhulu angikhaphe ngitsamaya kanti ngalowo mzuzu awushozi I'm pregnant again akithi ngihambe awushozi now ngistranded anginandawo angisanamsebenzi ngora ke bathansi kibele kayibele kuhaya. Uthi ngithatha uthi no what emangibile squatter campaign izofuna umsebenzi kwabanye belungu kodifamo ukuthi ngibile ekhaya. Uthi ngesquatter campaign awushozi like ngigule ngingabi right or isikaba right ke lwali so in my mind ngicabanga ukuthi sengigulisa ukuthi ngidepressed ukuthi ngiluza umsebenzi kanti awushozi ngikeshize for the second time. Uthi ngihambe lapho azange baze bangikhokhele remember ngibuya kumeternity imali bengithumela umntwana bengithumela amapampers ibisi ini bengisala nganalutho because of ngihlala lapha ngidlala lapha ngibhadala irent so bengana problem bangicoshe bangalangikhokhelanga awushozi akena chelete awunamuntu ngamkhophela ngichelete. Uthi ngibile esikhothana campaign la sabila khona hayi ngiceleke ukuthi bangihlalise for isikhashana awushozi hayi isikhathi siye ngibona ama-period angwaboni awushozi ngibona ukuthi bana ngimoke pregnant ehappy. Uthi mang pregnant ngibuza useslow ohlala next door emkhukhweni ukuthi uthi ngimbuza ukuthi la mafuna ukukhulula isisu mina ukuthi ufuna ukusikhipha ungaya kuphi la ku free corner or bang direct ukuthi ahambe sibelele sona so bazokhona ukukhipha isisu or awushozi lefuna ngideke namele ketsamaya mangifika lapha yana bangicheke nesibathi hayi wena usakho sinkulu mntwana komkhulu how young byale mntwana komkhulu or awushozi masifika lapha yana over 3 months over 12 weeks abakhona ukuyenza iprocedure so bangidirect bathi mawufuna ukuyenza so above yamaviki la kuma mele ukuthi uhambe uyenza ku private clinic la bayenzisa khona but thina yethu iphelela lana ku 12 or awushozi ngididekile anina mali isisu sesikhulu going charge one again even the charity to support myself nginengane emakhaya wenza kanjani or awushozi angisathi uthi no what ngale mali encane nginayo let me go back home because ngizoba umthwalo la ngipreki angisebenzi. Awushozi ngithathe yonke imali yami ngiphindele ekhaya mangifika ekhaya hlale phansi nomama ngichazela ukuthi la ngisebenza khona lo mntwana lo mlungu uqala ngadlongula umntwana kaboss lo nokwethu engimkhulile manje naye ngidlongule umntwana kaboss or awushozi umama athi bayeke labantwana ungafuna ukukhipha usisu uzohufe ubulawe ngigorontshamba motlohele ngwana otlohula. Uthi awushozi kube back to square one ke izinto sesihlangahlangene nginomntwana I'm pregnant arina income. Hayi awushozi umama like angikhuthaza or life man sizo survive we've been surviving before we are in South Africa
so now sizokhona ukusurvive. Uthi hayi kube nelakhi ukuthi uma wami uthola umsebenzi emakhishini sisakhona ukuphila, ubhuti wami omunye athola umsebenzi sisakhona ukuphila-ke. Uthi awushoze ngizale uthi this time lo omunye lo umntwana kuwathi ikhaladi, uyangibona ufike ikhaladi are the second child abe yimlungu, or awushoze abe lekhuwa ngwana abe limakhama green abe nenwele lezi abelungu vele shelela uthi abe mlungu. Get this one. Hayi umntwana makafika as you know i-community ukuthi njani, watsaba like black communities ukuthi njani sathanda ukuhleba, athi siyahleba awushoze umntwana akhule bamitsala khuwa akhule umntwana womfana uthi lona intombazana like bekanenwele ezikhelibhadi isengi like too much bale khona ngibona ukuthi ikhalada akasumuntu omnyama. But this one bekanenwele vele zabelungu awushozi nale skin bangasi lungu lokhu pink, but naka ngaze ngamcompare nobani uNkulunkulu wami, but naka nama-jeans ubulungu bekamlungu. Uthi awushoze umntwana akhule acala ngena isikole umntwanami uyakhona ubona ukuthi u-different, uyakhona ubona ukuthi u-different and bayambiza umlungu, bambiza amagama bafana, yazi ukuthi abantwana amabhulisi kanjani. Babhulisa umntwana wami e-primary acaleke manje sakana 12. Awushoze ngwana banowalwa udlakontlungu ubethani nalwa le bathu ulwela ukuthi bambiza umlungu bambiza amapenkisi izinto ezinjalo yabona. Uthi awushoze this thing iqale affect ingane manje ingane siyacala kelwa nami mina mama ngifuna ubaba ngihlala naye belungwini ngeke ukuthi every time abantu mabangibona la bangibize umlungu bangibiza amapenkisi athi ngikhathele ukulwa nalabantu laba ngifuna ubabami. Or awushoze umntwana wami achange abe aggressive. My daughter ublende in uright kilelo bhono uright usharp, my son akakhoni ukublenda in. Awushoze even nanoma uyodlala like go the ground ngobholo uyobuya kwatlile because someone ukhuluma igama lesinack singaye bakhuluma ukuthi mina bengihamba ngila nabalungu South Africa ngize nabantwana like ukuhleba lokwabazali kulalela abantwana agcine sokugcina lezi inkulumo zikhuluma abantwana. Nje bayangihleba abazali ukuthi bengithengisa South Africa ngithengisela abelungu bamakhehle emaplasini ngize ngapha nabantwana ngilethe umntwana oqala omlungu ngamdamba nomama manje sengibuya sebangiqoshile kedlale yabona like amagama la umntwana wami uyawezwa bambholisha ngokuthi umlungu akanababa izinto ezinjalo and ibe futhi kill foreigners wa country arena dilungela zedishwa imphathe kabuhlungu. Awushoze umntwana amashintsheke manje ngibona ukuthi umntwana lo uzogcina sobhema abunya upina ama drugs. Uthi awushoze ngidecide you know what ngizomfonela mina na inamba kagogo ine number ka Michael. Uthi ngidecide ukufonela inamba kagogo ingangeni. I need to know what I'm going to call. Let me call Michael. With our choosing phone Michael. It's hello. Ati hello. Ngithi ukhuluma no leader or awushoze adrop phone. Immediately makazi ukuthi ngesikhathi ngimfonela ngoWhatsApp adrop phone or awushoze type eWhatsApp ukuthi umntwana nginabantwana abayi2 ngathatha ama pictures abantwana bakho and umntwana wami umfana like he's going through a lot and uyabhulishiwa ufuna uzuhlala nobabakhe, so please assist us ukuthi simove sibuye ngapho at least noma ungasupporta abantwana ngikhona uhlala ngapho from maleke ngapho umntwana uzogcina se uyazibulala or abemeli drugs. Or awushoze umlungu ngishayine block block awushoze or awushoze ngwanaka like he's going through a lot angazi ukuthi ngenze kanjani. Umntwana uyabhulishwa left right and center akakho concentrate esikolweni uyafaila esikolweni. Or awushoze umntwana ngibuza every day ukuthi ubabakhe ubani wayingamtshela ukuthi ubabakhe ubani. Or awushoze this thing inguthi sabo because angifuni ukutshela abantwana bami ukuthi both of them by product of rape. Angifuni and angazi nokuthi noma ngithi ngiyaqala le conversation ngithomeshwa ngoba umntwana uyadrawna and ngifila ukuthi uzogcina sabhema izinto ezirong or ahambe nama crowd arong ngoba awushoze ngisiphetephete kuphela ngibangwanaka ngithi bangithibang ulwa ngapha nangapha angisazi ukuthi ngenze njani. So my mother said to me I need to come clean ebantwaneni
but ngihlala nabo phansi ngibabheke emehlweni ngiqale ngithini. So ngibhalele wena ngapha ukuthi ngingayenza ini to solve this issue yengane, and futhi what can I do for uMichael ukuthi asupport ingane zakhe. And sengisaba nokuthi wakhuluma lamagama ukuthi anganginqwaba, because I was thinking of coming back to South Africa, but ngicabanga amagama akho ukuthi angangibulala anginqobe emasimini ifamily yami ingazi ukuthi kwenzekeni kimi or a situation ayiliso wenza kanjani. So please advise me ukuthi ngiyenze kanjani. Ngizwa ubuhlungu guys, the way umama akhali ngakhona efonini. Angazi ukuthi i-situation mayisolve jwang, because this person uqhubeka ngolili kaningi. Athi makudla ngolili akucede nje ukuthi ngizokubulala ngokungqoba emasimini. Who knows ukuthi abantu abangaka abangqoba emasimini? Who knows ukuthi akusiwo uqala? So a situation may like this, what do you do? Uthatha umaphi ama steps ukuthi usolve this issue, because umntwana akekho right, angazazi asibulale ngoba umntwana ufuna identity yakhe. The mother knows the identity, knows ekibe umntwana, but now yasaba if umlungu angangibulala azabulala nabantwana bami wadwele phela. Oh, hi guys, ngiphanisise advice hle sure marabe lungu sure. Bye bye guys.